sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Staza u prirodi. Danas će Pepa i njezina obitelj otići u prirodu. Tata, što možemo vidjeti u prirodi? Vidjet ćemo ptičice i stabla i cvijeće i pčelice. Dinošo. Ne, George, mislim da nećemo vidjeti dinosaure. Tu počinje staza. Stigli smo? Hurra! Tatice, nemoj zaboraviti piknik. Ne trebaš me podsjećati. Tata, kako ćemo znati kojim putem trebamo ići? Jednostavno. Na karti piše da bi prirodna stazica trebala početi ovdje. Jako dobro, tatice. Ojoj, tata je zaboravio piknik. Pepa, koje sve interesantne stvari vidiš? Samo stabla i stabla i još dosadnih stabala. Pepa, ne gledaš dovoljno pažljivo. Dobro, sad gledam pažljivo i još uvijek ne vidim ništa. O, što je to? Pepa je našla tragove. Čiji su to tragovi? Dinošo. O, George, to nisu dinosaurovi tragovi. Idemo pratiti tragovi da vidimo tko ih je napravio. Da! Šš, moramo biti jako tihi da nikog ne uplašimo i otjeramo. Da, mama. George. Pepa i George prate tragove. Gledajte. Tragove je napravila mala ptičica. Odletjela je na drvo. Gdje je? Evo, Pepa, pogledaj kroz dalekozor. Dalekozor sve stvari približi. Vidim 1, 2, 3 male ptičice. O, pitam se što one jedu. O, one jedu crve. To je fuj. George je našao još tragova. Gledajte, kakvi maleni tragovi. Te tragove su napravili mravi. Oni skupljaju lišće za hranu. Hoće li napraviti salatu za ručak? Kad već pričamo o ručku, idemo pojesti naš piknik. O, piknik. Tata, ostavio si piknik u autu, jel da? Da, ali to nije problem. Možemo se vratiti do auta i tamo jesti. Ali kojim putem ćemo se vratiti? Karta će nam sve reći. Tim putem. O, tko je stavio to stablo tu? Nema ga tu na karti. O, tata, izgubili smo se, zar ne? Da. Kako ćemo onda naći naš mali auto? George je našao još tragova. O, kakvi veliki tragovi. Dinošo. Jako interesantno. To? Je li George zbilja našao tragove pravog dinosaura? Ne, to su naši tragovi. A ako ćemo pratiti naše tragove, naći ćemo put natrag do našeg auta. I našeg piknika. Hurra! Haha, ništa nas neće zaustaviti da nađemo naš auto. Stići ćemo doma suhi. O, nisam to očekivao. Srećom ponijela sam kišobran. Kiša je obrisala sve tragove. A kako ćemo sad naći naš auto? I naš piknik. To su patkice. One se uvijek pojave kad smo mi na pikniku. Žao mi je, patkice, ali danas ništa od piknika. Ne možemo ga naći. Znam. Patkice, možete li nam pomoći pronaći naš piknik? Molim vas. Evo nas. Ura! Hvala vam, patkice. Volim tragove u prirodi. Da, a ja volim piknike. I patkice vole piknike. A i male ptičice vole piknike. I mravi vole piknike. Svi vole piknike. Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa.
Prijateljstvo preko pisma. Pepa je s prijateljima u igraonici. Djeco, tko se želi dopisivati? Ja! Što je to dopisivati? Prijatelj preko pisma je djevojčica ili dječak kojem pišeš pismo. Mala djevojčica živi u Francuskoj. Njeno ime je Delfina. Može li Delfina biti moja prijateljica za dopisivanje? Naravno, Pepa. Ura! Rano je ujutro. Gospodin Zebra, poštar, je dostavio pismo u Pepinu kuću. Pošta! Pepa i George vole primati poštu. Pismo je za gospođicu Pepu. To sam ja. Mama, možeš li mi ga pročitati? Naravno. Pismo je od Delfin. Moja prijateljica. Što je napisala? Bonjour, Pepa. Comment ça va? Mama, zašto govoriš tako čudne riječi? To je francuski, Pepa. To znači zdravo, kako si? Što je još napisala? Ja ću ti pomoći. J'aime les princesses et je joue avec mes amis. Pametni tata. Ja sam stručnjak za francuski. Što to znači? Tata je očistio naočale kako bi još bolje mogao pročitati pismo. Nešto ne valja. To je glupost. To znači, ja volim princeze i volim se igrati s prijateljima. To sam baš mislio ja reći. Htjela bi pričati francuski. Možda možeš razgovarati s Delfinom. Kako? Njen broj piše tu u pismu. Jupi! Bonjour. Est-il possible que Pepa parle à Delphine? Mama je pitala može li Pepa razgovarati s Delfin. Halo? Bonjour. Bonjour. Što još da kažem? Comment ça va? Comment ça va? Bok, bok. Au revoir. Što je rekla? Govorila je francuski. Bonjour, George. Comment ça va? Pepa je rekla kako si na francuskom. Dinošo. Ne, George, tako se ne govori francuski. Jutro je i gospodin Zebra, poštar, donio je pismo u Pepinu kuću. Pošta, ura! Mogu li ja dobiti svoje pismo od Delfine, molim? Žao mi je, Pepa. Danas nema pisma za tebe. O. Pitam se tko bi to mogao biti. Bonjour, ja sam Magarčić Delfina. Došla sam vidjeti Pepu. To je Delfina. Bonjour. Bonjour, Pepa. Ovo su moji mama i papa i moj brat Didier. Bonjour. Ovo su moji mama i tata i moj mlađi brat George. Dobar dan. Dinošo. Gospodine, govorite li francuski? Ja sam stručnjak za francuski. Ah, c'est magnifique, je de Ligue de Paris. Quelle est votre équipe de vous préfère? Da. Delfina, možemo skakati gore dolje po blatnim lokvicama. Delfin ne razumije što Pepa kaže. J'attends ce tu de flaque de boue. Pepa ne razumije što Delfin kaže. Tata, sve je tako drugčije na francuskom. Dođi, Pepa. J'attends ce tu de flaque de boue. A, to je ono što sam ja htjela pokazati tebi. Mi to zovemo skakanje gore dolje po blatnim lokvicama. J'adore skakanje gore dolje po blatnim lokvicama. Svi na cijelom svijetu vole skakati gore dolje po blatnim lokvicama. Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Pepa i njezini prijatelji idu na izlet školskim autobusom. Djeco, molim vas malo pažnje. Moramo provjeriti jeste li svi ovdje. Pepa i George.
Ovdje. Zečica Tea i brat Robert. Ovdje smo. Ovca Suzi. Ovdje. Zebra Zoe. Ovdje. Pas Deni. Ovdje. Slonica Emily. Ovdje. Poni Doni. Poni Doni nije ovdje. Oprostite na kašnjenju. Doni, skoro si propustio izlet. Oprostite, madam Gizela. Nema problema, stigao si na vrijeme. Svi se ukrcajte. Gospođa Zečica vozi školski autobus. Punom parom naprijed. Vidimo se kasnije. Pažnja molim, djeco. Danas idemo na izlet u planine. Hurra! Imate li svi kutije sa sendvičima? Da, madam Gizela. Madam Gizela, možemo li sad jesti naše sendviče? Pepa, ješćemo kad stignemo do planina. Pepa, što imaš u svojoj kutiji? Crvenu jabuku. Ja imam zelenu jabuku. Zamijenimo se. Ok. Pepa, Suzi, što vi to radite? Suzi mi je rekla da otvorim kutiju. Pepa je rekla da zamijenimo jabuke. To je odlično, ali molim vas sačuvajte malo hrane za kasnije. Dobro, madam Gizela. Autobus je stigao u podnožje planina. Planinski put je jako strm. Hajde autobusu, možeš ti to. Hajde autobusu. Ura! Pepa i njezini prijatelji su stigli na vrh planine. Kakav krasan pogled. Wow! Tko je to rekao? To je tvoja jeka. Što je to moja jeka? Jeka je zvuk koji se čuje kad glasno vičeš u planinama. Kao ovo. Jodaleo! Jodelejo! Jeka je zabavna. Vrijeme je za piknik. Pepa voli piknike. Svi vole piknike. To je čudno. Gdje su patkice? One se uvijek pojave kad smo na pikniku. Šašava Pepa, patkice ne žive na vrh planine. O, Zdravo, patkice. Želite li malo kruha? Patkice danas imaju sreće. Danas će dobiti puno kruha. Patkice jedu prebrzo. O moj Bože! Idemo kući. Svi se ukrcajte. Vrijeme je za odlazak kući. Svi su se odlično proveli. Idemo pjevati pjesmicu. Možemo li pjevati Bing Bong pjesmicu? O. Molimo vas, madam Gizela, pjevajmo pjesmicu. A dobro onda. O, mi sviramo i pjevamo i probajmo sad svi zajedno. Bong, bing, bong, bing, bong, bing, bing, bong, bingli, bongli, boo. Bong, bing, bong, bing, bong, bing, bing, bong, bingli, bongli, boo. Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Bakini djedov tavan. Pepa i George se danas igraju kod bake i djeda. Zdravo, djedice. Tete. Ho, zdravo Pepa, zdravo George. Bog, vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. Gdje je bakica? Zdravo, mališani moji. To je bakin glas, ali gdje je ona?
Bakice, Evo me tu. bakice. Baka. Zašto je bakica u krovu? Zato jer pospremamo tavan. Što je to tavan? To je mjesto gdje držimo sve stare stvari. Kao što si ti, djede. Te stvari su starije čak i od mene. Možemo li pomoći? Može. Bakini djedov tavan je jako visoko, na samom vrhu kuće. To su vrata što vode na tavan. Kako ćemo se popeti gore? Imam pametan trik. Zdravo, mališani moji. Tu si, bako. Popnite se. To je naš tavan. Wow, jako je pun. Da, pun je starog smeća. Pepa i George će nam pomoći da pobacamo neke stare stvari. Dobro, počnimo s bacanjem ove stare kutije. O, ne tu kutiju. Treba li nam zbilja? To je moj brod u boci. A ovo? To je moj drugi brod u boci. A ovo? To su moji ostali brodovi u boci. Trebam ih sve. Hoćemo li uopće išta baciti? A što je s ovom kutijom? Ne moje šešire. Oj, ne možemo odlučiti što ćemo baciti. Znam, neka Pepa i George odluče. Dobro. Možemo baciti ovu staru kutiju. O, ne to! To nije samo stara kutija. To je naš gramofon. A ovo nam je bila najdraža ploča. Možemo li je čuti? Da. Nismo je slušali godinama. To me vraća u prošlost. Dođite, Pepa i George, idemo plesati. Mama je došla po Pepu i Georgea. Hej! Pa gdje ste svi? Mama ne može nikoga naći. Kakvi su to zvukovi? Mama! Zdravo! Plešemo uz bakinu i djedovu najdražu ploču iz mladosti. Da, baka i djed su je prije slušali jako često. A ovo je ploča koju sam ja slušala dok sam bila mala. Što je na njoj? Zove se Živ, živ, vau, vau. Ne, živ, vau, vau. Ti si uvijek slušala tu ploču. Mislila sam da smo je već odavno bacili. Ptica kaže vau, a pas kaže živ. Vau, živ, vau, vau, vau. Kaže mu, a krava kaže me. Mu, me, vau, živ, mu, me, vau, živ, vau, vau, vau. Opet. Ptica kaže vau, a pas kaže živ. Vau, živ, vau, vau, vau. Ovca kaže mu, a krava kaže me. Mu, me, vau, živ, mu, me, vau, živ, vau, vau, vau. To je bilo zabavno, ali došli smo kako bi bacili neke stare stvari u smeće. Pepa, što ćemo baciti, a što ne? Mislim da trebamo zadržati sve. Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Sportski dan. Danas je školski sportski dan. Pepa i svi njeni prijatelji su tamo. Prva disciplina je trčanje. Djeca trebaju trčati koliko god brzo mogu. Mislim da ću ja pobijediti. Ja trčim jako brzo. Ja sam brža od tebe. Priprema, pozor, sad. Ja mogu trčati 100 km na sat. Ja mogu trčati 1.000.000 kilometara na sat. Pepa, Suzi, prestanite pričati i trčite. Zečica Teja je prva u trci. Ojoj, Pepa i Suzi su skroz na kraju.
Hajde, Brže, Pepa! Pepa. Ajde, Teja. Zečica Teja je pobjedila. A Pepa i Suzi su zadnji. Pobjednik utrke je zečica Teja. Hvala. Ja bih sigurno pobjedila da ti, Suzi, nisi pričala sa mnom. Hej, Pepa. Zapamti, važno je sudjelovati, a ne pobijediti. Da, tata. Sljedeća disciplina je skok u dalj. George i Robert žele znati tko će od njih dalje skočiti. George, trči što brže možeš i onda skoči najdalje što možeš. George, priprema, pozor, sad. George je skočio što je dalje mogao. Sad je na redu zečić Robert. Ako Robert neće trčati, neće baš daleko skočiti. Roberte, priprema, pozor, sad. Robert je ipak skočio dalje nego George. Pobjednik je zečić Robert. Hurra! George, zapamti, važno je sudjelovati, a ne pobijediti. Sljedeća utrka je štafeta. Svako dijete treba uzeti roditelja da se natječe. Pepa, uzmi mene! Ali tata, ti nisi baš dobar u trčanju. Bio sam jako dobar dok sam bio mali praščić. Ali sad imaš veliki trbuh. Ali još uvijek mogu dotaknuti prste. Skoro. O, dobro, tatice. Ali moraš trčati jako brzo. Mame i tate će trčati prvi dio utrke, a onda će štafetu predati djeci. Mame i tate, priprema, pozor, sad. Trči, tata! Pepin tata je najbrži. Trči, mama! Hajde, tata! Hvala, tata! Bio si jako dobar. Sad je moj red da uzmem štafetu i trči Pepa, mi... prestani pričati i trči! O! Hajde, Pepa! Pobjednik je slonica Emily. O, tata! Još nisam osvojila nagradu. Ne brini, Pepa. Imamo jednu disciplinu. A za kraj smo ostavili disciplinu koja se zove potezanje užeta. Dječaci protiv djevojčica. Kad ja kažem kreni, morate povući uže svom svojom snagom. Djevojčice će pobijediti. Ne, neće. Dječaci će biti bolji. Priprema, pozor, sad. Hajde, dečki. Hajde, vucite. Idemo, cure. Vuci! Pa vučem! Svi su vukli tako jako da je uže puklo. Rezultat je neriješen. Obje ekipe su pobjedile. Hurra! Ja volim školski sportski dan. Pogotovo ako osvojim neku nagradu. Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Očni pregled. Pepa i George su se igrali s ponijem Donije. Skakali su po blatnim lokvicama. Doni se poskliznuo i izgubio naočale. Gdje su mi naočale? Bez naočala Doni ne vidi baš dobro. George je našao Donijeve naočale. Šašavi George. Izvoli. Hvala ti. Doni, zašto nosiš naočale? Moram. Tako je rekao optičar. Što je to optičar? Moj tata je optičar. On provjerava je li ti dobar vid. Kako? Gleda li u tvoju glavu?
postoji očni test. Da ti ja pokažem očni test? Da, pokaži mi očni test. Ok. Interesantno. Zatvori jedno oko i ti što vidiš. Sad vidim Đorđa. Sad zatvori oba oka. Sad ne vidim baš ništa. Ne vidiš ništa. Jako interesantno. Mislim da ti trebaju naočale. O, stvarno? Da. Doni, idemo doma. Bok, bok, Doni. Nej. Bok, bok. Mama, ja trebam naočale. Što? Doni mi je napravio očni test i trebam nositi naočale. Mislim da su ti oči u redu. Ne, mama, kad zatvorim oči, onda ne vidim baš ništa. Ali nitko ništa ne vidi kad zatvori oba oka. O, Što to pričate? Tko treba naočale? Doni zna sve o naočalama. Njegov tata je optičar. Ne brini, Pepa. Otići ćemo kod optičara na pravi očni pregled. Idemo odmah. George, želiš li ti ići na očni test? Ne. Pepa je kod optičara. Ne. Donijev tata je optičar. Zdravo, Pepa. Molim te sjedni. Pa, kako ti mogu pomoći? Treba mi očni pregled. Molim. Naravno. Stavi ove posebne naočale i gledaj u onaj tamo plakat. Donijev tata će testirati Pepine oči. Možeš li, molim te, pročitati ova slova? Ok. A, B, C, D, E, F. Dobro. Sad ove brojeve, molim te. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jako dobro. A sad ove boje, molim te. Crvena, zelena, narančasta, plava, žuta, ljubičasta. Izvrsno. Ja ću provjeriti rezultate, a ti izaberi naočale. Dobro. Što kažeš na ove naočale, Pepa? Smiješne su. Znam. A što kažeš na ove? Te su prevelike. A ove ovdje? Wow, te mi se jako sviđaju, mamice. Da, Pepa, izgledaš fantastično. Izgledam fantastično. Dobre vijesti. Pepa ima savršeni vid. Onda neću trebati naočale. Ne. Ali ja zbilja želim nositi naočale. Mislim da bi mogla nositi sunčane naočale. Da, sunčane naočale. Evo, izvoli. Fantastično. Nadam se da će svaki dan biti sunčano, tako da uvijek mogu nositi svoje naočale. Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Garaža Denijevog djeda. Ovo je garaža Denijevog djeda. Tu je Pepa s obitelji u autu. Zdravo, Deni. Bog, Pepa! Kako vam možemo pomoći? Imamo gorivo, zrak za gume i novu automatsku autopraonicu. 2 ledene lizalice, molim. O, svakako. Denijev djed prodaje mnoge stvari u svojoj garaži, čak i ledene lizalice. Hvala vam. Doviđenja. Doviđenja. Ja volim naš auto. A naš auto voli nas. Zar ne? Ojoj, auto se zaustavio. To nije dobro. Neće upaliti. Znam, nazvaću Denijevog djeda. Djed pri telefonu. U pomoć, naš auto se pokvario. Deni, moramo obaviti jedno spašavanje. Jipi!
Spašavanje počinje! Spašavanje počinje! Pogledajte, to su Deni i njegov djed. Ura! Denijev djed zna sve o automobilima. Je li ozbiljno? Ne, samo ste ostali bez goriva. Što da napravimo? Ima dovoljno goriva u mojoj garaži. Ja ću vas odvući. Denijev djed je vukao Pepin auto natrag do svoje garaže. Denijev djed je napunio Pepin auto s gorivom. Hvala vam, djede. Evo dolazi ovca Suzi sa svojom mamom u njihovom autu. Zdravo, Pepa. Zdravo, Suzi. Ostali smo bez goriva. Denijev djed nas je spasio. Wow, to je uspjelo. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. O ne, sam zrak se ispustio iz guma. Hoće li Denijev djed spasiti i nas? Nadam se. Djed pri telefonu. Tako dakle, nemojte paničariti, gospođo. Krećem. Spašavanje počinje! Mogu li ja ići? Hajde, uskoči, Pepa. Spašavanje počinje. Spašavanje počinje. Zdravo, Suzi. Došli smo vas spasiti. Hurra! Denijev djed je napuhao gumu zrakom. Hvala vam, gospodine. Evo dolaze Pepini baka i djed u svom automobilu. Zdravo svima. Zdravo, djede. Želalo goriva ili zraka? Ne, hvala. Želio bih probati tvoju novu praonicu. Odlično. Pokreće je kompjuter. Zdravo, ja sam autopraonica budućnosti. Najprije voda sa sapunicom, zatim ispiranje, na kraju poliranje. Žao mi je, došlo je do greške. Ojoj, kompjuter se pokvario, a djedov auto je zapeo. Napravi nešto, djede. Ja ne znam popraviti kompjuter. Moj tata popravlja naš kompjuter kod kuće. Pa, ja baš ne popravljam kompjutere, ja samo... Dobro, to je onda pravi posao za tvog tatu. Možda ako ovo ovdje samo isključim, a onda opet uključim. Tata je popravio kompjuter u autopraonici. Denijev djed je najbolji u popravljanju automobila. Ali moj tata popravlja autopraonice. Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat Đorđe. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Magloviti dan. Pepa i George danas idu na igralište. Hoćemo li se voziti do igrališta? Ne, idemo pješice. Gledajte, to je odmah tu preko. Igralište je vrlo blizu. Ok, idemo pješice. Dođite, idemo ovim putem. Idemo na igralište, idemo na igralište. O! Kamo je nestalo nebo? Ne brini, Pepa, to je samo magla. Što je magla? Magla je oblak koji je na zemlji, umjesto da je na nebu. Jako je gusta magla. Ne vidim ništa. Možda bi se trebali vratiti kući. Da, ići ćemo na igralište neki drugi dan. Previše je maglovito da bi našli igralište, pa se Pepa i George moraju vratiti doma. Sad, kojim tem idemo kući? Jesmo li se izgubili, tatice? Ne brinite, ja točno znam gdje smo. Ovim putem... Tko je stavio to stablo ovdje? Tata je udario u stablo. Jesi li dobro, tatice? Da, dobro sam. Ovim putem...
Tatice, znaš li kojim putem trebamo ići? Da, naravno da znam. Mislim da više nikad nećemo naći našu kućicu. Siguran sam da hoćemo, Pepa. Mi smo samo u našem vrtu. O, to su patkice. Zdravo, patkice. Jeste li izgubili svoje jezerce? I mi smo se isto izgubili. Nismo se izgubili. Ja točno znam gdje smo. Vidimo se kasnije, patkice. Sretno sa traženjem jezerca. Tata je našao jezerce koje su patkice izgubile. To je sreća. Da, zbilja je nevjerojatna sreća. Tatice, patkice ti puno zahvaljuju. Nema na čemu. I drugi put. Dobro, sad idemo naći našu kuću. Siguran sam da moramo ići ovamo. Zdravo! Jeste li čuli nešto? Da, mislim da nam je netko rekao... Zdravo! To je gospođa Zečica s Teom i Robertom. Zdravo, Pepa. Mi smo se izgubili. Zdravo, Tea. I mi smo se isto izgubili. Htjeli smo ići na igralište. I mi isto. Ali ima previše magle da bi se išli igrati. Dođite svi. Idemo do naše kuće dok se magla malo ne raziđe. Tatice, znaš li kuda trebamo ići? Da, naravno da znam. Ovim putem. Da, tatice. Haha, našao sam naš mali brijeg. Uskoro ćemo biti doma. Hurra! Naša kućica bi trebala biti ovdje. O, Tatica je našao ljestve. to je čudno. Mi nemamo ljestve u našem vrtu. O moj Bože! Znaš li gdje smo, tatice? Da, znam! Tatice, gdje smo sad? Zašto sami ne pogledate? Okej. Vau! Vau! Sad opet mogu sve vidjeti. Magla je nestala. Mi smo na igralištu. Hurra! Ui! Mi smo na igralištu, mi smo na igralištu. Ui! Kjacka! Kjacka! Mama! Tata! Mi smo na igralištu. Pa to je prava sreća. Mislila sam da smo pokušavali doći doma. Pa i jesmo. Možda se ipak jesmo malo izgubili. Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat Đorđe. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Plivanje. Pepa je s obitelji na bazenu. Tata ima na sebi kupaće gaćice. Mama svoj kupaći kostim. Pepa ima svoj kostim. Požuri, Đorđ. Svi čekamo tebe. Đorđe ima svoje kupaće gaćice. Pepa, Đorđ, dajte da vam tata stavi leptiriće. Tako, Đorđ. S tim leptirićima izgledaš jako odraslo. Sad ja. Eto, sad možemo ući u vodu. Hurra! Đorđe je danas prvi put na bazenu. Zašto za početak ne spustiš samo jednu nogu u vodu? Možda bi trebao probati staviti drugu nogu? Možda bi Đorđ mogao staviti obje noge istovremeno. Dobra ideja. Jako dobro, Đorđ. Ali ne trebaš prskati tako jako. Ovdje je i zečica Tea sa svojim mlađim bratom Robertom. Zdravo, Tea. Zdravo svima. Roberte, primi se za ovu plutaču i vjeruje mahanje nogama. Đorđ, želiš li ti probati mahati nogama? Jako dobro, ali pokušaj ne prskati.
Velika djeca ne prskaju. Mi jako dobro plivamo. Kad George i Robert narastu, onda će moći plivati tako dobro kao mi. Zar ne, Tea? Da. O! Robert ima kanticu za zalijevanje. Stani, Roberte. Ojoj, Robert je ispustio svoju kanticu u bazen. Žao mi je, Roberte, ne mogu je doseći. Preduboko je. Mama! Ja ne znam roniti. Pa čak ni ja ne znam roniti. Molim te, pričuvaj mi naočale, mamice. Ura! Evo je. Jako dobro, tatice. Ja jako dobro ronim pod vodom. O? Kantica za zalijevanje je za bebe. Možemo li sad ići dalje do mjesta za skokove u vodu? Žao mi je, Pepa. Taj prostor je samo za odrasle. Razvedrite se. Možete mene gledati kako skačem. Šašavi, tata. Ti imaš preveliki trbuh. Haha, glupost. Kad sam bio mlađi, osvojio sam pehar na natjecanju. To je bilo prilično davno, tatice. Ali na sreću još uvijek sam u jako dobroj formi. Molim te, mamice, pridrži mi naočale. Bolje ćete me vidjeti ako gledate sa strane. Tata, molim te, nemoj nas zaliti vodom. Naravno da neću, Pepa. Mislim da trebam ići više. Tatice, molim te, budi pažljiv. Da, nemoj nas zaliti, tata. Ne brini, Pepa. Tata, molim te, nemoj nas zaliti vodom. Rekao sam ti da neću. Pametni tata. Jako dobro, tatice. Ne treba mi ručnik. Imam poseban način sušenja bez ručnika. Sad je tata sve zalio vodom. Tata. Oprostite svi. Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Tatin ured. Danas je poseban događaj. Pepa i George idu u posjet tatinom uredu. Tata, što ti cijeli dan radiš u svom uredu? Mnogo stvari. Vidjet ćeš. To je zgrada u kojoj tata radi. Stigli smo. Ura! Da, Zdravo, mi smo stigli. dobar dan. Mogu li ja stisnuti gumb? Naravno, Pepa. Da, To sam ja. zdravo ja. Uđi. Moj ured je na najvišem katu. Morat ćemo se popeti dizalom. Mogu li ja stisnuti gumb? Mislim da je sad George na redu. Pritisni zadnji gumb, George. Dizelo je odvezlo Pepu, Georgea i tatu na najviši kat u zgradi. Zadnji kat. Otvaram vrata. To je tatin ured. Dobar dan. Dobar dan i vama. Dobar dan i vama. Gospodin Zec i gospođa Mica rade s tatom. Danas sam doveo dva posebna posjetitelja sa sobom. To su Pepa i George. Kakva čast. Idemo u obilazak. Gospodine, možemo li krenuti od vašeg stola? Nema problema. Haha, moj posao su same brojke. Uzmem jako važan komad papira i uzmem jedan pečat i stavljam pečat na papir. Kakav krasan posao ima gospodin Zec. Mogu li ja stavljati pečat? Naravno, samo moramo naći malo papira. Evo, tu je papir. Možda bi bio bolji jedan prazan papir.
Evo, izvoli. Pepa voli lupati pečatom po papiru. Jako mi se sviđa vaš posao. Idemo dalje. Sljedeći je stol gospođe Mice. Zdravo, Pepa i George. Zdravo. Moj posao je crtanje oblika na kompjuteru. Onda to ispišem na papir. Wow. A onda još jedan primjerak. Hvala vam. Kakav krasan posao radi gospođa Mica. Mogu li ja probati? Sada je George na redu. Tako je, George. Sad si ti na redu da obaviš posao. George je napravio plavi trokut. Sad ćemo ga ispisati. Sviđa mi se posao gospođe Mice. Želite li sad vidjeti moj stol? Da, može. To je tatin radni stol. Moj posao je dosta kompliciran. Uzmem puno brojki, pretvorim ih i onda izračunam njihove dodirne točke. Tatin posao zvuči jako važno. Koristiš li i ti pečat? Ne. Koristiš li kompjuter? Ne, ali koristim olovke u boji. Tata, možemo li mi crtati tvojim olovkama u boji? Dobra ideja. Pepa i George vole crtati s olovkama u boji. Ja crtam kuću. George crta dinosaura. George uvijek crta dinosaure. Dinošo. Moj Bože, skoro je 5 sati. Vrijeme je za odlazak kući. Sjajno, kakva prelijepa slika kuće. I krasan dinosaur. George i ja smo radili tatin posao. I napravili ste ga jako dobro. Sviđa mi se posao gospodina Zeca i sviđa mi se posao gospođe Mice, ali tatin posao mi se najviše sviđa.